Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat subuh, selamat pagi, dulur-dulur, kakak, teteh, sedang ingkung di saus, Riki, kakak, tapi kelalen dulur-dulur. Diselipit keriting, kopinya diselipit dulur-dulur. Mantep dulur, ngopi sambil nyawang ayam jagung ngekek dulur. Ay, orangnya ngekek mani dulur tuh. Orang ngekeknya donek dulur, mau mengekek baik. Ini kan ngekek itu dulur, mantep tuh dulur. Jadi ini pula ngopi nih sambil nyawang itu mah, sambil nyawang kayak karena di sawang mengekek baik dulur. Apik kelalen dulur-dulur. Sindereng sabret di sabret kering dulur, sabret kering. Channel ini kini di sabret yo. Bagi pecinta, bagi pendengar, penghobi ayam kungkurunguk cek ayam jago etawa dulur-dulur. Didulit dulur, didulit kode, didulit singarane sabret, subscribe. Ya itulah. Kalawan didulit ku jempol ngadeg ke dulur-dulur, rada ngancet. Punya rada ngancet dulur-dulur. Nih koko sebelah iku dulur, sing wadon iku dulur. Iku wadon iku dulur. Jadi ya nuhun lah, alhamdulillah nyampe sedikit sampai detik ini masih diisui kesehatan kok dulur. Titik-titik kayak dulur, aduh rame pengen dulur.
Iya, dulur-dulur kok ya. Bagi pecinta, pendengar, penikmat ayam jago kungkur muka dulur ya, desa brand dulur. Baik Ning Riki kalawan Ning Rika kah dulur. Mudah-mudahan di kelancaran segala-galanya dulur. Pamali kelancaran rezeki dan paling utama itu kesehatan. Ya, kesehatan dulur-dulur sing paling penting mah. Iya, di minggu niki sing lagi beraktivitas, semoga diberi kelancaran, diberi keselamatan dulur-dulur lagi beraktivitas ya. Sing dereng beraktivitas atau sing maler dereng ngantuk damelan. Tapi kendor dulur-dulur selalu berikhtiar ngilari pedamelan. Pedamelan sing halal dulur-dulur. Mudah-mudahan antuk kene barokah. Ngilari kabarokahan dulur-dulur, keberkahan. Tapi nganu sing simpel hari nganu sing simpel buatan berkah dulur-dulur. Mungkin dilanjut nih video selanjutnya dulur-dulur, karena ini ayam jagone boten ngekek malih dulur-dulur. Dereng ngekek malih boten dereng ngekek malih dulur-dulur. Mungkin lah menawi ngekek malih dulur-dulur. Iya. Ini sepisan malih salam dari wong kampung iki dulur-dulur. Salam saking wong kampung. Mudah-mudahan lan kula harepaken sing dereng sabret ya disabret kering dulur-dulur. Disabret channel niki dulur. Ibune ayame ngekek malih. Ibune ayame ngekek rada dawa dulur. Diakhiri saus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.